Kapha nukchanape na baniwa na nukchanape kuripako na isaka. Pansa wakinyo wama ka wakatsikitaka ka wa Deus yako nako. Nuwana pia nukchinda pimeita ka pi Biblia ni nete wa maka jofe maka komika panis Deus yako wa panza. Ripezo to wakatsikitaka watata Deus ine. Panza Deus watata pinyi di pikidana pinyawaika. Tiada hiko apikina pizza padini na nukchanape na piazza waine. Pia ben sorry ko hari pezo to wakatsikitaka pia gano. Pimenta vena koliko pikada wali pi Espírito Santo ne wataita ko roaki te ma kwa ka piuma ri pihata ka wali ri ada de pinage. Piazza na ine padin hanu chana pe ka zonta tapine Cristo e tena ko. Amém. No chana pe ri ada ko apke he wa mo ka zigita ka wali na ko hi pezukete. I pezukete wa ke tanda ko rutsana ko. No ta tano pia no chinda. Come pitaita pihata ka risuri pikichinda ha pe da pi pezukani. Kapha pitaita pikai di kapa ni gaza pinyuma iyo pipezukani metsanya meka kwa pidin relisi. Nete notata numa piari na kulihem wa mina Jesus Cristo. Kapha pitaita ka pikai di ka pipezuka Jesus Cristo metsa nyameka pidin ka zonhari makapizu. Nyameka pima kalidaripa. Nukichana pe nakazukita shupo hana wa jornai pe upi na tawinha ko hari na gurin ya kutu na pata ko na kono wa taita wa katimata ka Deus wa pezukani foi patsakari ko nukchana pe nyamekada wa pezuri Deus nyamekada wa ma we makaridari pa he ko apikomi nukchana pe wa hits ha pedali nyameka wa pezuni katsunya hanu kada wa shupo likazuri he jari usho haina roari taita kainuka tete lima karudali pasho harinyo he kwa pikomi kali katsajoa wali atsaka ne mapa kwa ka pegana ne kani pe poli pe naiza pa kwa katsanu kuchena pe kazuna ri wa mo pe zuka Jesus Cristo wali tsawama kawani kalina he kwa pikomi wali tsawama kazudali tsawatsomita kali wa mnyali Jesus Cristo metsafane yikina ino kaitika pizena no kuchena pe wamata wadinhi karishiri wamata wapezukani nete pauli peva wama wadinhi karishiri wataiten tawama kwa wakatimata kwa minari metsanu kichanape kwa kapua taite wadinhi kwa taite kwa wapezukani wa minari Jesus Cristo kichanape nyametsa kwa wataite wadinhi ima kwada ima aha primeira João capítulo 4 versículo 19 aha pikeitem kauli ya kutelikai kazorihe wadil dia kadzwa wapezukani imari kinuita ripezuka fa nuchenape wapetsuni sari wa mna Jesus Cristo imari yakapoi kinyo ripezuka fa ate likai capítulo Paulo na Filipenses capítulo 2 versículo 8 likai kadzwa nete likadaka kawanapishe riawaka wakatsa nete hipa kahaniri ate Mario mekajuni korutsanako Nukchanape wataita shupa wan heri pezuka faringo amna de Jesus rikandaka kawai ketu hete rikandaka ma riu mekaruni kwada riu makapoli zometaka fa padeneri riu makapoli macheta kafa Nukchanape liada he kwa kinuma nuhyata wakapa kwa taita pari waneka rinaku hi korutsa Nukchanape hi korutsa de wali uhedari ko ye wapieta que rinaku hi Deus e cordeiro ni taita de perdoar que waza piumenaha wa machikana Nukchanape wa kita na kuwaneka kwa ka izena wa pia wa calvário likorrente wa ma watsa wa pezu paga hi wa minari Nukchanape manupenaha hinana rinakulihi korutsa rinakulihi calvário rinakulihi Mario mekari mezari korutsa Mario mepia rinaku Jesus Cristo katsakana kaigari paga na pezari Wamete a Bíblia na primeira a Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 29, Ricaitica zona. Nete teu azure, João e capa Jesus inho carideche, nete liaco, e capa Deus e cordeiro ni, rinhe pego, caita na zona pecado ni narra, e coapeja copeja. No que João Batista e que pega na glória Jesus Cristo e caça Deus e cordeiro ni, inho cada e pego rihe wa machikana kwa medari gatsa hete kwa dari gatsa Nukchanape Jesus Cristo e kakatsarini cordeiro kwa karin cordeiro wa taitaka ruane kwa ri cordeiro Nukchanape wa ri tsawama kwa ne kwa pia kana zakataria ha Deus yago pigari mjukuna hari ne kute
Nete, riawalipe piano tchanape, ne pagarinha ichi ritsukelinha cordeiro, tudo ali toa, machada ali tiki mejoada ali tsahente nainhuakani, nakaro oferta o alicionalinha sacerdote, nete, ritaitaka lipe, ne mai takalinha lijana, hete, ritaitaka li perdoar, que na pecado nilinha, Juanis Deus. No que tchanape linha cordeiro na inhope, areta Deus ya que pediria mesmo catsalinhata que Jesus Cristo, que linhata ali. Quando que João Batista que apagada com Jesus sendo caricaike e catsarin inhori e catsa Deus e cordeiro nica inho caita mario meni na que te piu mena recuapas do peso. No que tchanape Jesus e uma ikutsu piu me na hawa machikana panza recuapi. Riada na kunho tinda pode pegar de pitapicare ori na kurimpi machikana. E também se cana que esga piuma capicada que Jesus Cristo e uma picares nete ricutsu kawatsa piuda piume naha pimachikana. No que na perrinha o medzakuka ya medza quadra que ima Jesus e taiti cada fametaka. No que na pe nyame wa taiti wa inuna taka ka na mana o medzakuka na mana o machikana. Manu pena leki na nyana pe panza rekopi nitaka na kare wali na kurinhi na machikana kazumia ha kwa kada zuka mitanya medali sapatai te pametaka. Pauli peneni paite pena acha ne que joa peji, hete nama tana mitaka rinejo. Mas nyame nani kwambe que na dinga. No janape Jesus Cristo tai que da pameta. Jesus Cristo tai que da agora rizaku te pameta caso. São João capítulo 19, versículo 14, ele cai que zornete, mas a canicada na corinha camon teua zorretoa Páscoa e peso toa. Nete rinhe Pilatos riacunario judeu na ikatsa itarikanaka rinhe. Como ele corripia riquinho a corrinha Páscoa. No que na rinhe Páscoa riquinho a pia kawaha apia toa Egito rico Deus e piricada na com Moisés e a carruitana harineu que te Egito usa. Neto no tchanado mano pedalina ne que Deus em ataca zamia na capa pimeli machiaca. Deus em ataca pedalina pima na capa rima zakataka nandali. Nete na motoka joina wana ne que nai na machiata ni carne ikonika one taka na kare o kuanka joni nete Deus kaitnario. Yohawa nete izekata Páscoa gaite. Copia que dizendo ali uma Páscoa no tchanape a Páscoa que Deus cai na nhoca jori itiri retaka jori jana na itaka joria na pananuma na judeu na e Maria dapia de pelizena com anjo nhoca joni pepeje na egípcio na no tchanape e katawata de chipoane ka Rihe Jesus Cristo Maria mekanyoai que ele taitaka ruhitaka variu zarihe Egito. Rihe Egito no tchanape e katsa rinana kan rihe pecado, rinana kan rihe quapi matida liwe marinei. Ima no tchanape kwa ye mari quapi jupanza, katsuka ha escravo, zuko rihe escravo rinana na era no tchanape, na ha ide ka perisi rihe kwa kadawaka metsamachi perulitse kataka. No tchanape piu melihe liu zarihe matida li Jesus Cristo yuma kahitaka wa liuma lizometaka wa liu zarihe hijapitaketi liu zarihe matida li piu melihe wazeneta li he kwa pejugo piano pitinda ima no he kwa panda pijapitali naku yame no he kwa kapari preso tali piero Poli pe ijawadati panza, poli pe ishati panza, poli pe ikimakiti panza preso ta piano pitinda, poli pe kwa midali ka pa iwa pinta, kiti machidali panza hitapikari, nete taime pa piano ele paraga piali kadaga pia, nete Jesus Cristo, Maria me kaponi pikete korutsanako no pitinda, liuma rizametaga pia, liuma likadaga peshizaku tipitai takarupia meta karine rin Jesus Cristo, no tchanape Caso que teria Calvário, Jesus chameta piu menaho machana, wapumisha peri wazekatanipe, na sakanaha, wapeza rio peza sakawata wazekata, no tchenape Jesus Cristo, e tai que perdoar que
Wakuada takadana kuni wakari jiko litaita li perdoar ko waza pima na wa pecado ni waza kitani to wapumisho na eten hansa kawaza na waza kitani to wapedro ima poli pelo tchana na wapinte na ne que rapanze he opinião no cadano caro Jesus Cristo no panze he machada li kosa no ya metsa no taita que no zeka taka machi dali no tchana pe katsa manu poli po mai taka ko ima poli pelo tchana pe wataita kadzamina tawane que Jesus Cristo no metsa poli ko apita sena capa yoko metsawa quem cada naku libertai te que perdoar que farinho abner Jesus Cristo neto wakapimatago dukjana pe hetu wahi tsakawama wakapagari shirin korutsa zomekaruha wa machikana yuza dukjana pe São João capítulo 3 versículo 14 versículo 15 Likaitin rin Jesus Cristo piari shirin Nicodemos ria cada naku lipatarimani de pilikaiti kazoa kazo Moisés rejeita kapizu piari api harapokorejiko kadu tsakari shiudzari kada nejeitaka hihi motolika pa hekwapi na hiu karuatsa hekwapi mawaza dari piu menaha ikadaga peikari warinako dukchanape wataitaka ruan heka rinako hihi João 13 capítulo 3 entre o versículo 14 entre o versículo 15 warintsawama ka wari kwapi yakizena liwaha Deus yako pidari mejiko no Diccionário, Números, capítulo 21, entre versículo 4 e versículo 9, Deus neve que te harapokorejiko, Moisés se takadzamina na Egito, liquetenete, na ricadana que neto jume, rente no Diccionário, na capatório, rente na quinho, cacaco, canaricoetrin Deus. Neta na kaiti, quando ele tinha harapokorejiko, quando quatro mariu me harapokorejiko, mas ia metsa kwa wine hari, rin hioda pequeno peito que dio cada ali wine metsa machada ali cani, nete nyama pakari machata kwa no Diccionário, nete washawadia wa Egito likore, nama na dia que Egito likore, no Diccionário come chupa wa pinito nama na dia que Egito likore, ima no Diccionário rin Egito Caçaninho vai te jogar porque Egito rinana kan rin pecado wari wahe ko apejo no Diccionário manupe naha apia Egito liko na zikata pime kadzoha na makapizu na pia na egípcio na Diccionário na manupe na diote na manupe na tepikani pe heko na heko apikapakana na manupe na dinhikare no Diccionário nete na pepe na manadia kanes na Deus inevite no Diccionário wari uhahe kwa pejpanta kadzunafaka wakapagada na gulin he kwa we marinei no Diccionário wakapagada na gunaha he kwa peju wari papenai wapinite da mitauha yumakapeya ka Cristo fumite ikakatsamachada li pagita ikapaka katsamachada li paga lihe irapakete ikatsamachada li paga lihe irawadate ikatsamachada li paga lihe droga ikatsamachada li paga lihe kwa kadaka no Diccionário nyametsa wataita wa maitaka ko nyametsa wataita kwa tsikatakazu imakwada wanensa no Diccionário we makada na kwa Egito liko we makada na kwa pecado liko escravo kahwa identika peka wali shuri reponda inyaimi neti nyametsa wa kitaka ruli machakawa nyamekada wama kawa motugariza no Diccionário peka zukada na kupina na harapokorejiko Deus ipisga na ikarta apne na rua karuna pima imakwada na kaitika mate Moisés koite entre mate tsakari koite rin Deus nete no Diccionário kadzukada na kuyana neiki na karika rin Moisés quada na inhoca na rua na rapi pitatawana ku Deus e nega pawaza que tá pecado Deus koite nete ligai que dana ku rin Moisés realidade na ku Deus e nele que Deus kaite garishone que jeita pana api inapia a haiko na corrente pio menhawat na hikapaka perishente zome katsuna no Diccionário riawahi ne kawahri zome kari na hiuna Israelita nai lina kurihi nakapagada na kurihi api hente machiaka na Jesus Cristo no kawaria heko api no Diccionário hente rikaitio versículo 14-15 rejeita kurihi Jesus Cristo korotsanako pio menario na ikapaka perishio hente zome kana na kita kurihi zome kari line kurihi Jesus Cristo no Diccionário neni ka hikari zome kari tsaka
wataitari wakita ka Jesus nako mariu mesmo vai que te coloca nako Hua kata Deus na wikite ya kape waha wali dari Jerusalém jiko na kata zupia ko hanaha rina wikite harakukuri jiko wali wa machikana wa matada toy magadana ko ko apes no tianape Romanos 6 versículo 23 explica tika zona ima rikwada wali rihi wa machikana ikatsani mari mekali Metsari machiaka makwada dari sahihi Deus ikatsanika wadaki mawazaka dari Jesus Kristo nako wa minari. Nukchanape banza numa kanukai tika pesho piano kichinda. Pio mewa neyu kinai hekwa pesho pesho kamachika na pesho wa kwa mitsa. Metsa wai kete Jesus Kristo nyumari menye. Nete pio mewa ikadaka pecado Jesus Kristo nako. Zum mekao tsohari zarihi wa machikana. Nukchanape walitowama kawakapagarisha Jesus Kristo walitowama kawakapagakuaka Jesus Kristo genhiji waiketeli taitakarolitsohetaka hwa kuaka Jesus Kristo genhiji wanako liwentaka hwa kurutsanako Nukchanape katskete piano kujinda pima pitsumetaka Jesus Kristo hekwa pikponi Pima pia hika Jesus Kristo ina hekwa pikom pilai kada na kuring hariako pitathaga na kurine pia kada na kurisha machadari pikada pikare wa hape dari Jesus itaita imachata ka pianada pima na pimachikana no jana pia metsa pakapa pecado e dari Deus itaita perdoarika ikametsa kanaka iswama waneka wama wakadaka karisheu e makada no to hekwa pejiko pikapa Jesus se hekwa pikome Imalitai li perdoar ka pime pe pecado nete opina liwentaka pia lijana aha korutsanaka nukchenape nyeme skoi kete ka pinyunata ka pia nukjende nyeme pitai ta pikada rihi pecado linyunata ka pia nyeme pitai ta pikada ka wali surihi machikawa nyeme no he ko panza pizena pia nukjende metsa Jesus Kristo ye pitana na kunuma no kai te pishi Caiu que da pia nele machicana ali pôr mirinha pecado pima pica para Jesus Cristo se pima pica da Jesus Cristo e machata gapia ima upi pia Maria me que Jesus Cristo piquete nui quete zaha Maria me que ele taita que joli wenta que fa ele taita que joli machata que fa entre ele taita que rota ele zoma que fa para ele que no kitchinda não é essa pia piuqueta que pima que tem yakuti entre Pikai te numa come que piuquita que pimaria yakuti. No Deus e abençoe hani patapia. Numa no pita no gaite pessoa. Piquete, nui quete mari me pia que Jesus Cristo. Ele wenta que no pecado ni usa. Nui quete Mario me Jesus. Mario me caigo Watata Deus ine. Panza Deus watata pine, watai kagazani vai magrin piaku. Na pizza padinho sta no chenate, piazza waine. Pika da wama ka wakapaka pisho he kwa pikon. Pika da wama watsumeta ga pia. Pika da wama ka wani ka pine pia wa mina de Jesus Cristo. Pia watu limpi machiaka, pia watu limpi Espírito Santo. Pika tinta wa pine wa magadunta he kwa pisho. Kadunta tapine, Cristo e pitana na cru. Amém.